kumana bameze nka kujya kwa Nehemiya nubwo ngo yari bunyage ariko ngo umutima wiwe wari waratashe warugize igihe nubwo turi hano mwisi ariko imitima yacu yerekera ibwami kumana nubwo turi hano ariko imitima yacu yerekera ibwami kumana iraduhetse ku mugongo wayo iraduhetse ku mugongo wayo nihe mana iwanye n'Imana rurema yuzuye ubuntu ineza itangaje iraduhetse izaturekura itwitayeho abiyeza dutandukanya nayo inyanja zo mw'isi zakaba imisozi igakugwa abwizige bitureza izige dutererana iraduhetse ku mugongo wayo Bwana sifiwe. iwanye n'Imana rurema punguza Bwana sifiwe. Ariko Bwana sifiwe wewe muvuga ngo amen. amen Zuyubuntu n'ineza itangaje iraduhetse izaturekura itwitayeho naho inyanja zo mw'isi zakama imisozi igakugwa abwizige bitureza izige Bwana sifiwe. Amen. Ko tunezerewe tutarigisha yeme. Ko tunezerewe tutarigisha cyane. Mvuga ngo amen. amen Oteza kavuyo hano nti wocika. Unatwe tuboneremo. Nindi ko ariko amakuru uvuga niyo. Hari amasomo akomeye cyane. Yesu hano cyambere yabwiye uyungu yaramubwira ngo mukanya turi bubane. DGM yo muri Kongo yogweza icyangombwa kikujana muri Kenya cyangwa muri Amerika. Ariko passport kwinjiza ibwami. Laissez passer kwinjiza mu ijuru. Tahandi woyibonera. Ni ku mutima w'Imana. Muvuge ngo amen. Yesu nutanga visa gusa kuja mu ijuru. Abanyamerika bogweza iji wabo ariko ijuru Trump ntaza yitanga. Umuntu uzutanga visa zo mu ijuru. Yesu. Bwana sifiwe sana. Ikindi cyakabiri gikomeye. Uyu nguyu yavuze ngo nugere uzanyibuke. Uyu nguyu yaravuze ngo gira icyo ukoze kugira ngo wikize natwe dukire. Igitangaza bombi bari begereye Yesu bingana. Umwe yari iburyo undi yari ibumoso. Bariko babzigana na Yesu bose ku musaraba. Umwe abona ijuru undi araribura. Aho umwe yaronkeye niho undi yaburiye. Uzirinde cyane aho abandi baronkeye utazohaburira. Semeni amen. Umwe yararonse undi arabura. N'uyu munsi turi hano bamwe bari buronke abandi babure ariko nano Yesu arahari kandi ahari ku bwa twese
bisaba gusa kumwegera umutima wawe ugakinguka ukemera intege nke zawe. Nukuri njewe ndi hano ndemera ko nibye, ndemera ko ndi igisambo, ariko wowe uraziriki. Yesu nugera mu bwami bwawe uzonyibuke. Yesu nugera mu bwami bwawe uzonyibuke. Komera Imana mashamuke nibyo ruzamuka iteka. Abazoba bari mu muriro nabo bazogereyo gucya bamavuga ati turababaye turapfuye pi. Nibwire ati no ko byiyongereye. Niba uje gucya bati turashize no pi. Bazama biri ikorasi yabo ngo bizoba rukurira no guhekenya amenyo kwiteka. Ariko twebwe tuzaririmba haleluya Vitamatsiko we Vitamatsiko nugusuwe Sabona we na Yesu kamere Twari zanesheje Salarize kwizera kwabo Imbabona zashinga Ababose we Salarize kwizera kwabo Imbabona zashinga ariko tuzoririmba indirimbo ya Mose, ariko ngo turimbe n'indi y'umwana w'iki Inama wima iyo ndirimbo iraryoshe yewe. Yesu ari kondikiteri. Yesu gani uzo bari huruma waho sinuzo huruma niwe musuhuke wo mwijuru. De oni Yesu habe na utagijwe uwo musi uzoririmba, habe n'ikimeme kizoririmba, habe n'imfubyi zoririmba, habe n'umupfakazi azoririmba. Nutarabaye Pastor Kavumu ico gihe azoba ariwe kandi azoririmba. Tuzu muvuge ngo amen. Tuzaririmba urufaya n'abamarayika buri wese ninangaye maze ducurange Bwana sifiwe. amen Ngo muntu ngo nuwo mwacu ngo mubasita ngo pana ngo basitaga bose ngo batendere ngo muno mwacu yewe muno mwanya ko mutahageza rwaye ngo turi hano ngo nukuri uwo mwitonde ngo turavugana. Adamu akamujua Hawa mkewe, Adamu akamujua akapata mimba akamzaa Kaini, akasema nimepata mtoto mwanaume kwa Bwana. akaongeza kumzaa ndugu yake Abeli, akaongeza kumzaa ndugu yake Abeli. Abeli alikuwa mchungaji wa kondoo, na Kaini alikuwa mkulima wa mashamba shambani. Atazame zako baba mpendwa, usiwe kama Kaini. Atazame zako baba mpendwa, usiwe kama Kaini. Ako Kaini we. atazame zako baba mpendwa, Usiwe kama Kaini. muvuge ngo amen. Amen. Ako indirimbo yari sisera. Atazame zako baba Usiwe kama. muvuge ngo amen. Amen. Tuzamure Yesu amaboko. Hallelujah. Muvuge ngo amen. Amen. Ako danse zimira bari sawa na Niyo nyine wakaza bakina. atazame zako baba mpendwa, Usiwe kama. atazame zako Usiwe kama. atazame
umugore umwe yamaze kuduheza amayitaje. Uza amayitaje yaduhaye ngo abana baramunaniye. Abana barakunaniye mukecuru cyane ngo cyane. Ni bande ngo abakobwa bibe babiri. Kandi nari umusibateri nari ntarashaka. Namwe ati abakobwa barakunaniye pi. Ati pi. Sawa. Abo gushaka nje abo mbakuyemo. Mubageni ntibakirimo. Sawa katubasengere. Nubwo twabasengere ariko muri liste y'abageni ariko nshaka kera nani nabakuyemo bombi. Abantu bananiye nyina. Ari nje ubihomaho. Nyina yarabanani wakaragenda bavuga mu makartie. Yo. Ndamwe ati mukesho no gutanza amayitaje ko ntuzi kuvuga. Amayitaje ngo avuga ngo abakobwa be baramunaniye ahabwira abasiribateri. Wapi kabisa. Umuzaza gutanga amayitaje y'abakobwa ngo baramunaniye abanda aheza amayitaje n'abasiriba. Haho. Bazara banje bose bari hano ndasiga mbabwiye yeme. Nimuje gushaka mube hange abakobwa bakanaka barananiranye nyina yarabananiwe. Bari umuntu abanje ahungu bose babasinzira baraho. Hari anti mukahagere. Nyina wenyine niwe watwibwiriye ko yananiranye. Abo bana mubafasha. Muvuge ngo amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hari abantu bazatanga amayitaje kukumva umuntu w'umugabo w'umuzehe azamaye uko muratubona gatuvuye Bujumbura mwambaye karuvante n'ishati y'umweru mukaba mugira ngo Bujumbura nikomeze. Wapi kabisa. Bujumbura hari abantu dufitanye udukonfli abandi bafitanye ibibazo ndumuntu ndumungu umusinzira njewe. Nuzo utanga amayitaje uzoza umenya icuvuga n'icureka. Nubimbwira ndasiga mbibwiye mukuru wanje hano. Izo mpamvuga si mpamvuga njewe. Ko ndavuga ngo hari abantu bamwe wobwira amakuru yawe bagasiga bayavuze. Kakujya kwa uzuvuga ibintu zose boya kubwira uko yararana. Namwe mutanga amayitaje nimuzabona ngo umuntu ngavuye muri Kenya mwama mugira ngo numumaraye kuvuye muri Kenya agira amadeni yanze kwishura ibibazo nuko yageze hano gusa mutamuzi. Komuragira ngo bano bayumbiyo bajujumbura twose amatuga ati abamarayika babo bayiguru bayija babo. Ariko mwebwe hano mufashe usanga abahungu bari aha ngaha gusa. Twebwe Bujumbura babo bayiguru bayija. Ese mvuze nabi ba? Siko ibintu bimeze. Abashisi bose mubonye aho ngo abahungu bamwe bagize gute abandi bakoze amanyangiriya ukaba barakishijwe cyangwa arashana yabamo yamara kaza hangaha ukamuvuga amakuru y'umugabo wawe yose n'umwana. Yo. Abasigaye abwira nyirasenge muno. Muvuge ngo amen. Ibyo utobwira abantu dufite Imana tuzatubwira amaganya yacu tukayitura ibibazo byacu ikabyumva ikabisubiza itadusebeje itatwandagaje izamanyanga wakoze izibyaha ufite izubusambanya urimo ariko ndiyaho Imana ya mabanga kiraguhenda henda mu rukundo kiraguhenda henda irakwihanganiye yahaye umutima Nowa arihangana ahaye yubaka inkuge inyamaswa zirihuta zirinjira izindi zitona nk'agapfunya karikurura mukingi. Yesu abona gukinga inkuge. Yesu ntazotwara abantu mu ijuru udupfunya tutarikurura abanze kwihana batize kwihana bazikurura paka binjiye mu nkuge. Yesu abona kubuza ifirimi tuje mu ijuru. Naho wowe bapagani bose ngo Mana ngumanura umuriro ngo bashe. Imana yihanganiye inyamaswa zihuta zarirukanse izitonda ziritonda kugeza zinjiye. Yesu abona gukinga. Ariko uzamuvuga ngo bapfe oya Yesu arihanganye cyane. Amoko 10 y'imiryango dusanga mu makanisa uyu munsi
tekereza ko atari yose, ariko nanone mfatiye ku ijambo ry'Imana nagira ngo tuvuge famiye 10, ariko ni famiye nyinshi kuko muri Bibiliya huzuyemo imiryango. Imiryango ni itsinda ry'abantu bafitanye isano yo hafi, basangiye amaraso, cyangwa umugabo n'umugore bashakanye bakaba barahujwe n'ico, cyangwa undi mwana mushobora kuba mwarareze mwarabanye igihe kirekire. Mu muryango ni ahantu akwiye kurangwa n'urukundo rwinshi, bakarangwa no gufashanya cyane, gushigikirana, ariko noneho bakarangwa no gusangira umunezero ndetse n'umubabaro watashe muri uwo muryango. Umuryango ntabwo uhera mu bitekerezo by'umuntu, kuko umuryango ni umushinga w'Imana. Umuryango ni umushinga w'Imana. Iyo usomye mu ijambo ry'Imana usanga Imana ariyo yashingiye bwa mbere, usanga Imana ariyo yaremye umuryango, usanga Imana ariyo yaremye umuntu. Umuryango ni ikintu gikomeye cyane. Itorero ni umuryango, sosiyete kanaka mukoreramo ni umuryango, iyi si ni umuryango, ibintu hafi ya byose dusanga tubisanga mu muryango. Ikintu cyose umuntu akora bwa mbere kiba ari ikintu giteye ubwoba. Nico gituma Bibiliya ireklama ikavuga ngo uko wibuke urukundo rwawe rwa mbere. Niba Imana bwa mbere yahaye umuntu inshingano zikomeye zo gutwara, byumvikane ko muri ayo ya mbere, muri ubwo bwa mbere, Imana yari ikora ibintu biteye ubwoba. Imana ari nayo mpamvu Imana ireklama ngo nuko wibuka aho wavuye ukagwa, gukora imirimo nk'iya mbere, wongera usubirana urukundo rwa mbere. Habe nawe iyo utekereje ku muryango wawe, uburyo ngakundanye n'umugore wawe, mukiri muri fiançailles, mukiyamuvugana wenda kuri twebwe buyu munsi twakoze amafiançailles usibye abasaza, hari urukundo rwari rukomeye bwa mbere muvugana, ukumva nti bwo kwira mutavuganye, ukumva tibishobora gukunda ko hoba amasaha 5 mutandikiranye. Niyo waba udafite amayinite woyakopa cyangwa ukareba umuntu ukabifaranga kugira ngo muvugane. Urukundo rwa mbere aba ari urukundo rukomeye. Ni nayo mpamvu Imana ireklama, Dieu réclame ngo nuko mwongere mugira urukundo ku rwa mbere. Haleluya. Impamvu ya kabiri yerekana ko Imana Yesu nuko Imana yahisemo ko Yesu avukira mu muryango. Arabi ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo ci Bibiliya ivuga ngo sibyo gushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye, Imana kwerekanwa nk'umuntu ikamamazwa mu isi. Ariko nanone mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Yohana igice cya mbere aravuga ngo mbere na mbere hahozeho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi nta cyaremwe kitigeze kiremwa nawe. Uwo ninde? Uwo ni Yesu. Noneho Yesu wabayeho mbere na mbere, isi itararemwa, ijuru ritararemwa, yisize ubusa, asubiye mu nda ya Mariya, asubiye mu nda y'uwo yaremye, kugira ngo uwo yaremye, kugira ngo uwo yabyaye nawe amubyara. Ubwiru bw'Imana, filozofi y'Imana irakomeye cyane. Aho umuntu twese hano ntawabonye ubukwe, ari gisakuza nkaza numva ngo niba ngo nguteye icyo utazi ngo utabonye, ngo nubuto niba ubukwe ubuto bwa so na nyoko. Je crois. Nukuvuga ngo twese hano ntawabonye ubukwe bwa nyina, ntawabonye nyina ari inkumi, ntawabonye se ari inkumi. Ariko Yesu niwe wenyine waremye nyina. Avuga ati nzorema mama, igihe nikigera mama sura mzari. Cyagi umumarayika yasanze Mariya amubwira ngo uzobyara umwana w'umuhungu, uzomwite Yesu, azabigitangaza, azitwa Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Ujya mu marayika yari yoherejwe na Yesu, ariko amubwira ngo uzomzara kandi uzonyite Yesu, kandi jewe nzoba ndi igitangaza, nzitwa Imana ishoboye byose, kandi nzitwa Emmanuel, bivuga ngo decentralisation, nzobana n'abantu vis-à-vis. Sibyo gushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye. Amen. Tawabyaye nyina muri twese, Yesu niwe wabyaye nyina wenyine kugira ngo nawe azomubyara igihe kigeze. Haleluya. Sibyo gushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye. Imana kwerekanwa nk'umuntu ikamamazwa mu isi, kandi yazanywe no gushaka icyari cyazimiye. Yes. arapfa ku musaraba
kugira ngo aducungure. Haleluya. Haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya. Yesu ya Oh, yesheje Satani urupfu. zose zabaye. Ndabishima. Cya gatatu cyerekana ko Imana yita ku muryango nuko igitangaza cya mbere Yesu yakoze yagikoreye mu muryango. Yesu yatashye ubukwe mu bukwe abantu baza bararika Yesu. Wowe ufite ubukwe, wowe wawushingira, wowe wawushingirwa, ni byiza ko mu ma invitation yawe utagomba kwibagirwa Yesu muri presence mu bukwe bwawe. Oji tiriki uruhube na rwa rundi rw'igitangaza aravuga ati ndagikorera hano muri famiye. Bari abantu batashe shoka ko wenda niba bari abahondogo babashingirana wenda n'abasinzira, aravuga ati hano ndahava nkoze igitangaza. Amen. Ukwe bw'Ikana Yesu yabaye igisubizo. Haleluya. Mazikuba divayi babera igisubizo. Yesu Niwe gisubizo. Amen. Bwana sifiwe sana. Bibiliya ni nziza cyane. Hari abagore benshi batazareba muri Bibiliya, bazakunda guhuza amaso. Niba Bibiliya ari sebukwe sinzamenya, ariko ukwiye gusoma Bibiliya ni igitabo, ni ubutumwa bwiza Yesu yatwohereje. Muza muhuza amaso uyitegereze neza. Si sobukwe ngo uragira isoni urebe hirya, ureba Bibiliya yawe. Some Bibiliya neza. Iyo umuntu asoma Bibiliya afite umutima mwiza kandi afitanye umubano mwiza n'Imana, taba hasoma amakaratasi inyuguti yazazikuramo, aba hasoma ababanga abitse ku mutima w'Imana. Iriya ku nkingi y'umutima w'Imana aho abantu batobonesha amaso, microscope aho zitobona, ama appareil electronique yose atobona. Uzo muri wenyine ukazumva Maria karatemba mu mutima ukavuga ngo nimekutana na Yesu. Nimekutana na Yesu. Bibiliya Musi mwe nigeze gusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza kubwanditswe na Yohana 3:16. Nari mvuye ahantu bita kuri Petite Igoma panambuka ngigisenyi, nari mu wa kabiri ndagira ngo mu university onambuke gutya nibuka ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Kera twagaga turagira ahantu hamwe hitwa ngo ni ku inzira, ni hafi y'iwacu. None twara abana mukaza mutembagaza amabuye akitura muri Gwerero, kwa mutembagaza ibuye mu manga ikama rigenda gutya gitura mu ruzi gutya, amazi akazafata umwega wo hakujya no hinga ukamumva ngo di. Naje nageze aho ngaho nama numva ari nkikibuye kikubise mu mazi, numva umutima waje kukwira amazi y'ubugingo. Imana ivugana naje kuko Imana kwa sababu Mungu ameupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Amari ndavuga se uyu ni Yohana nsanzwe nzi Petero yanyigishe muri Sunday school kera mu bijombo cyangwa disho cyangwa n'ahandi hantu usome. Ariko uko ukomeza kugirana umubano mwiza n'Imana, Imana ibi birigira kode usoma none uko wasomye none wasuka gusomejo, Imana igasuka gukurira kandi ga password wasukumva ugasukumva uzumva none kugeza Yesu agaruse utarashobora kumva zose. Amen. Usoma no mwitangiriro ukavuga ati ndakumvishe wowe tangiriro kera ndakumenya, ejo wasoma ugasanga hahindutse. Se hahindutse cyangwa kubera iki? Hari ukundi Imana iguhesheje amaso uraswa wumva ibindi. Kandi Bibiliya uhawe usoma ukazumva amakuru y'amatiku, umuntu waguhesheje ideni ukumva wamwishuriza muri Bibiliya, cyangwa undi muntu ugize kukubwira nabi muri Mukamombo wageraga hano kubera ko wacuruje amayinite cyane ugakira yarakenye yaranyazwe ukumva wamubwirira mwinabi. Iyo ntaga ari Bibiliya uhawe usoma. Iyo umuntu asoma Bibiliya taza yumva intege nke z'undi, aza yumvize alegare y'Imana agatungana akaja mu ijuru. Amen. Bibiliya umuntu azayisoma ukazuyisoma ukazukumva Yesu gusa. Yesu ukazamuka ukaja muri dimension yo kwicara ku ntebe y'ubwami y'ubutware, aho winjira mu kirere ubwira ngo wewe wazuba we hagarara, nawe wamfura we nawe manuka wa muriro we utwika ya mabuye n'aya mazi yose ari mu ruhavu ku musozi wa Karumeli, ukinjira mu ibenga, ukinjira irindani, ukinjira muri Yesu. Ipanze gutya
abanyabyinshi baje mu bukwe bw'abasinzira n'abanyakarama bashika akabavuga ati fantasy irashize abanyakarama n'abasinzira bakozwe n'isoni hano tubigeze bategura ubukwe tuzaho byose mubizo soni. Yesu ntaza yemera ko umuryango ukorwa n'isoni, niyo mpamvu yabutashye. Hari ijambo rikomeye cyane nariye kubabwira, yekonyine aramubwira ati vino yashize, ijambo riteye ubwoba saza. Baramubwira ngo tubigendanye mu ngo igihe cyanje ndikiragira gute, nubwo igihe cyari kitaragera cyari cyageze areta bikora. Aravuga ati igihe tikiragera ariko kiba kirageze kubera agaciro Yesu aho umuryango. Aravuga ati sinokwemera ko umuryango ukorwa n'isoni kubera ko ubukwe buha agaciro. Ndakora nubwo igihe kitaragera ndakora igitangaza hano. Ahindura amazi abantu baraho abashitsi bazanye ngo bavuye kure ku murungu nani ya mibunda yiwabo ire fo mwibakura yiri iwabo. Baravuga ati hano ubukwe buracahari, abantu bateguye ubukwe bwawe neza, ndetse ngo baje gusanga ngo iyanyu wari iryoshe cyane kurusha iya mbere. Ibya Yesu biraryoshe cyane. Hari abantu bagira imani yo muri passé bakagira na imani yo muri fitira, ariko imani ya present. Ngo babwiye Yesu uti iyo uba hano umusaza umva bari bizeye ko iyo Yesu ahaba umuntu akigwaye cyaba yapfuye, ahubwo hari hatambutse kera. Yesu arababwira ati nije gazira no kuri no kuzuka, unyizera nawe yobe yarapfuye azozuka. Bambwira ati sawa turabizi nibyo azozuka wa munsi. Kera bavega muri passé barizeye, muri fitire naho barizeye, ariko none Yesu arababwira ati oya ko muransubiza inyuma mugasubira mukanjana imbere, njiko ndavuga ubu nyine ngiye kumuhamagara hano muramubona. Hari abantu bari hano basana bafite Lazaro wabo bafushije, bashika ibiwe bari bafite Lazaro. Hari abantu bafushije Lazaro ubuzima bwabo, ariko nagira ngo mbabwire dufite Imana y'uyu munsi ishobora gukora igitangaza ugatahana umunezero mu izina rya Yesu. Bwana sifiwe. Uwizere uyu munsi apana ejo hazoza cyangwa ejo hashize. Dufite Imana ihayikora ibitangaza none. Hako mubonye ukuntu abana bagabo baririmbye hano. Hari abantu bazabazana imitima myinshi hano bameze nka utuku, aho batasigaye muhira kandi bataje, baba baje ariko kandi batanasigaye, bakagira ahantu hose. Abantu ndiba bafite imitima iri expose kumva Imana muri present, ariko nagira ngo nkubwire ngo umutima ukingu hari ikintu Imana yateganyije muri uno mugoroba mu izina rya Yesu. Ntabwo Imana yokoranya abantu ku busa, oya. Naco wa munsi impamvu ya kane yerekana ko Imana yita ku muryango nuko nyuma ya zose hazoba umuryango tuzotaha ubukwe. Yesu niwe mukwe, natwe tukaba bageni. Muvuge ngakaye. Ari ubukwe bwa bene wacu bo muturambo ku Imbogo uhigeze ku bukwe bara bayira nyine murabumva ngo amare dutaha ubukwe igoma amara abahungu bibifanta mu bukwe bene wacu bibifanta. Umuntu akamafata fanta zitandatu, citro, coca, sprite, tonique, orange, akamazinywa. Abantu bari batashe ubukwe bavuye Kigali bakazabura fanta zo kunywa kwera ukuntu ubukwe bwo mu isi. Hari abahungu bamwe bene wabo na muze hari aseka ganda bazabiba amafanta mu bukwe, ari bo bene wacu nyine. Abantu bino ariko mu ijuru hazoba ubukwe butazibwa mu mafanta. Yesu niyo protokolo, niyo wateguye ubwo bukwe, ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Kiza abakiyobowe nuwera, indirimbo zizaririmbwa muri cyo gitondo. Niya Mose n'Imana w'Imana, indirimbo zizaririmbwa muri cyo gitondo. Niya Mose n'Imana w'Imana, indirimbo zizaririmbwa muri cyo gitondo. Niya Mose n'Imana w'Imana, vita amatsiko n'umunsi wo kuzaba muri cyo gitaramo. Sabona Yesu bwa mbere, haleluya nitwariza nese abo
Bwana zasira umuzi. Bwana sifi. Ubuzaba ari ubukwe bw'igitangaza. Amakwe yacu y'igikongomane tuzatuya kwinka. Abandi bazakwihene bitewe n'imico yabo n'abarundi. Ariko Yesu yaravuze ati se uyu mugeni wanje mukwiki. Abati nkwana. Zova amaraso yo mu mutima. Uko hano hari ingwano za Yesu amaraso ye. Tubazukinira hano ni amaraso ya Yesu. Bwana sifiwe. Magurika bapapa kwa muri batatu. Ariko nizakinezeza Yesu. Bankubwira uti. Namwe mujaho ngaho abahagarara. Namwe mujaho namwe murambura amaboko. Umwe naje hano. Yes, nta kibazo ngaho. Biri tubwira ngo Yesu yabambwe hagati ariko ari kumwe n'ibisambo bibiri. Hanyuma amaze kubambwa hagati afite ibisambo bibiri. Kimwe kibona Yesu kiramubwira ngo Yesu nugera muri paradizo nukuri ntuzanyibagirwe. Undi aramubwira ati se ko kuzuvuga ko uri umwana w'Imana kandi ufite ubushobozi iyo wikijije hano natwe ga niko kuvuga ati nta kuntu woteza akavuyo hano nti wocika unatwe tuboneremo nindi ko ariko amakuru uzuvuga niyo. Hari amasomo akomeye cyane Yesu hano cyambere yabwiye uyungu yaramubwira ngo mukanya turi bubane. DGM yo muri Kongo yogweza icyangombwa kikujana muri Kenya cyangwa muri Amerika. Ariko passport kwinjiza ibwami, laissez passer kwinjiza mu ijuru. Tahandi woyibonera ni ku mutima w'Imana. Muvuge ngo amen. Yesu nutanga visa gusa kuja mu ijuru. Abanyamerika bogweza iji wabo ariko ijuru Trump ntaza yitanga. Umuntu uzutanga visa zo mu ijuru. Yesu. Bwana sifeza. Ikindi cyakabiri gikomeye. Uyu nguyu yavuze ngo nugere uzanyibuke. Uyu nguyu yaravuze ngo gira icyo ukoze kugira ngo wikize natwe dukire. Igitangaza bombi bari begereye Yesu bingana. Umwe yari iburyo undi yari ibumoso. Ariko bazigana na Yesu bose ku musaraba. Umwe abona ijuru undi araribura. Aho umwe yaronkeye niho undi yaburiye. Uzirinde cyane aho abandi baronkeye utazohaburira. Semeni amen. Umwe yararonse undi arabura. N'uyu munsi turi hano bamwe bari buronke abandi babure ariko nano Yesu arahari kandi ahari ku bwa twese. Bisaba gusa kumwegera umutima ugakinguka ukemera intege nke zawe. Nukuri njewe ndi hano ndemera ko nibye ndemera ko ndi gisambo ariko wowe uraziriki. Yesu nugera mu bwami bwawe uzonyibuke. Yesu nugera mu bwami bwawe uzonyibuke. Komera Imana mashimeshi cyane. Bwana sifiwe. Amen. Umwana aronka undi arabura. Birizivuga ngo basaba n'abagabo babiri bahinga watakuwa ni wa mama wawili wakisaga ngano mmoja atatwaliwa na mwingine. L'une sera plus et l'autre laissée. Bazobara abantu bari kumwe hafi ari kumwe agende undi asigara. Twese turi hano turiko turahinga twese turi kungano twese turabana turabasinzira tugira urubuga twese hamwe. Twese turabana ku rubuga hano nabarushikama tugira urubuga rumwe bwa family gasinzira family ariko barabazogenda abandi basigare. Ako twese twara dufite data umwe rugabire n'umwe twese. Bada sife. Aha abandi baronkeye. Tukahaburire mu izina rya Yesu. Wirinde cyane. Abandi bahaye amaciro agateraniro bayahaye agaciro. Abandi barashenjaguritse imitima yabo barayikinguye berekeza ku Mana. Bameze nka kujya kwa Nehemiya nubwo ngo yari bunyage ariko ngo umutima wiwe wari waratashe warugize igihe. Nubwo turi hano mwisi ariko imitima yacu yerekera ibwami ku Mana. Nubwo turi hano ariko imitima yacu yerekera ibwami ku Mana. Sema amen. Amen. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Nani anasafiri? Nani anasafiri? Wumvisha amakuru yuko itorero ryatangiye. Muravuga ati yo entreprise imeze neza abo kwiyunga. Ariko ngo ntibajana byose. Anani anasafiri. Urugo rwa gipagani. Mugabo n'umugore bahujwe no kwiba gufatikanyije. Hari ibintu byinshi nanditse hano bisa naho bibaranga ndabisoma
tambuka kugira ngo twinjire mu wundi muryango tuza gusoza. Ananiya na Safira ni umugabo n'umugore batunzwe n'ikinyoma gifatikanyije, ntawe uzugarura undi muri bombi. Iyo bavuze ngo bashaka uko barya bashobora kubyiba, kandi bombi ntihagire ubona presence y'Imana, bakita ku nyungu zabo birengagije inyungu z'Imana. Bashobora kwiba icyacumi bombi bafatikanyije, umwe iyo abeshe undi azamushigikira, ntawe uzugarura undi. Ni urugo rutavamwo intambara, amakimbirane, imanza, aho buri wese azabona amakosa ya mugenzi we yirengagije yiwe, ruri hafi gutandukana. Ni umuryango udaseka mu nzu keretse haje umushitsi cyangwa umwana akoza kandi gashya, bahuzwa no kurya gusa nko muri restaurant, barangira umwe wese akaji yashaka. Ikibahuza kinini ni televiziyo, gusenga ntikurimo, indirimbo ntizirimo, bohuzwa n'akazi, bagira ibirarane by'imbabazi, baza baraza imbabazi nkuko baraza umutsima cyangwa umuceri wabananiye. Abo bantu bombi ta presence y'Imana irangwamo. Buri wese azatekereza ko ari ukiranuka, uwaba ari ukiranirwa, amakosa n'ibyo batagezeho ntawo kwishinja ko ari we. Umugabo azabishinja umugore, umugore akabishinja umugabo. Ibi byose byabaye mwaba biva ku mugabo cyangwa biva ku mugore, buri wese azayibona nk'intungane, tawuza waka imbabazi. Ndetse niyo hari uwiyemeje ikosa tazasaba imbabazi vuba vuba, bazabanza bakaraza bakagira igihe kirekire ngo seba ngo nzoba mubabarira. Ariko Yesu yaratubabarira, natwe tubabarira mu izina rya Yesu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ananiya na Safira we, yawe Ananiya na Safira wicaye muri iki kibanza, wowe ugize igihe kirekire utababarira umugabo, wowe ugize igihe kirekire utababarira umugore, wowe uza wibona nk'intungane. Umugabo wawe gusa niwe ugira amakosa, umugore wawe gusa niwe ugira amakosa, ariko nawe ntushoboye byose. Aho wananiwe fuka musaba imbabazi. Urugo rwubakwa n'imbabazi, urugo rwubakwa no kwihanganirana, urugo rwubakwa n'urukundo. Amen. Amen. Mwe mugize igihe kirekire mwiba icyacumi mu ikanisa, umugabo azamavuga ngo nukuri ngo icyacumi niki, umugore akamavuga ngo ndiyo. None se bino muzehe zikiyavuze nivyo nyamaga habe nazikiye havuga hano mikanisa adatanga umudimu ngo nimubaze Kesiya, wowe n'umugore wiwe mubaze Kesiya, tubaze Kesiya. Kesi ivyo muzehe yavuze nuko uko nukuri. Safira muvuge kwa amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tujenge juu ya Yesu. Ingo zacu zizokomezwa no kubakwa ku rutare, ibuye ryanzwe n'abubatsi ariko ryaratoranijwe ku mwami Imana. Ukuri habe nubwo mwokugira utabe nubwo mwokuzira, lazima nyumba yenu ijengwe na kweli. Amaturo muyatange nkuko bikwiriye. Nimutaha nimugoroba musenge, nimutaha nimugoroba muvugane. Umugabo azavugisha abandi bagore ariko umugore wiwe nti yose kazamahora gusa ameze gutya, ariko yahuye n'abandi abandi bagabo kugatorera azaseka, yahuye n'undi mugore hari azaseka, ariko umugore wiwe yamyara karinyinyo kurindi gusa, yewe wamyujindirira rimwe gusa, wapi kabisa. Urugo rwawe iyo umugabo atashe, umugore azamavuga ati bana mwihinde, satani raje muhunge mwirukwanke. Oya, ariko data iyaje, Yesu yaje muri twebwe, azavuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze, muze munsange naje ndabarohora. Umugabo mwiza kuya kwigira kuri Yesu, ntabwo iziga ritureka ntizodutererana, iduhetse ku mugongo wayo. Ako ndanezerewe bacu, tuzamurereza amaboko. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ananiya na Safira we, haracariho igorigota n'ubu haracariho. Ngwino wihane Yesu aragushaka. Urugo rwa kabiri,